هيدا گشتێکی جا خۆ ناوێ. بله وەک تێزانین سێ ڕۆژن زێدەتر یەکینەیەن پاڵاتما گەلیەتێکی حملەیەکە bi navê ji bo kolhildana şehîdên Çelaxa û Tirbetutiyê destê kiribû. Hemleya rizgarkirina bajarê Koçerê jî pêvajoya duyemîn ya vê hemleyê de pêk hat. Deriya vê yekê ez dixwazim vê bêjim bêguman dergiyê sînoriyê Koçerê girîngîkê xwe stratejî pir mezin heye lê sedemê serekeyekî derbasbûna me ji bo bajarê Koçerê û rizgarkirina dergiyê sînor ne tenê ji bo stratejiya deriyê. Weke têzanîn deriya hanka jî çendî me ragihan bibû. Ev tê nehzêdetirin bi navbera me û van grûpên çekdar de şer û pevçûnên pir dijwar heye. Yek بله برس ردول خلیل بله تماشاوان جا تلفونم من هات برین حواله من لرژی هاوددن جاره کدن تلفون تکلیه پیدا بکن ردول خلیل دست پیکه ده بچنگ گوتنا بجی را گهاند تفگراوان روژا سیامین ده قناغاوی دویمین آرمان جه او بو استراتژیا و قناغا دویمین رزگار کرن باجارê Tilkoçerê bû. Lêbelê sedemê bingehîn ne ew e ku li Tilkoçerê deriyê sînoriyê Rojava û Iraqê heye demeke dirêj e komên çeteyên li herêmê bicî bûne zilmê li gel dikin bi gotineke din herêm dagir kirine ji ber vê çendê li ser daxwaza welatiyên yan jî şêniyên herêmê Kurd dibin, Arab dibin yan jî PKK'yên din dibin şervanên YPG ji bo rizgarkirina Rojavayê Kurdistanê ji van komên dagirker 23 cotmeyê ji xwe tevger dest pê kirbûn. Pirêz Redûl Xelîl biborîne em dizanin hûn di şertên giran de ne vê gavê li Tilkoçerin hûn şer jî heye dibe ku hûn carna telefon were birîn ji kerema we be devera ku hûn lê mabûn hûn dikarin berdewam bikin. بله یعنی sedemê derbasbûna me ya bajarê Tilkoçerê û rizgarkirina dergî weke min got rast giringekî xwe ya sînor kir heye lê sebeb ne eva ya bû. Bajarê Tilkoçerê û herêma derdora Tilkoçerê ew gundên derdora wê bibû yek ji çavkaniyên gog ev rêxistinên yê terorîst li wê derê êrişê xwe hazir bikin û bi sergelê Kurd de werin çi ji amadekirina otomobîlên yên malînkirî çi jî ji bo êrişên yên ser herêmên Kurda û ser gundên Kurda û her wiha gundên yên dîtir jî. Yek ji sebebê xwenî hê sereke ev bû çendî hewildanê menî yê ji bo çera serkirina pirsgirêkê bi awayekî aştiyane lê evana her bersiv neda li tevî got me agirbezî ragihan di roja cejnê de jî lê dîsa jî ewan bersiv neda û her gelê Kurd biçûk dîtin û her ew daîf dîtin û gotin heta em tevahiya herêmên Kurdî dagir nekin em nesekirin ev axaftina wan bixweya evaya jî yek ji sebebên sereke bû gogê em dest bi vê hemleya hanê bikin. Bêguman nihanka bajarê Tilkoçerê bêguman bangawaziyê xelkên herêma Tilkoçerê taybetî eşîrên êlên Erebayên bajarê Tilkoçerê derdora wê jî hebûn ji bo yekîneyên parastina û ser vî esasê hanê derbasbûna me ya bajarê Tilkoçerê têbû. Redûl Xelîl û niha li kwî derê ne yanî wek dever û niha li kwî derê ne? Ez nihanka li deverekê pir nêzîkî bajarê Tilkoçerê me li gundê Sibêdiyê me. Belê. Deverên ku mane dibin kontrola van komên çete de ku karibin zararê bidin welatiyan yan jî êriş lê werin tu deverên weqa stratejîk li destê van çeteyan de mane? Yani devera ya herî stratejîk bajarê Tilkoçerê bû ji ber ku merkez bû bû navenda vana lê bêguman hîna hindek gundên derdora bajarê Tilkoçerê bi taybetî aliyê Rojhilatê bajarê Çelaxa li wê derê aliyê Gurhok û Yusufiyê li wê derê jî hindek baregehê van çetamane lê ew qasî bi bandor nînin li wê derê. Niha şer û pevçûn di nava bajar bi xwe de heye navbera yekîneyên parastina geliyetê û van grûpên çekdar de bi taybetî cihê gog ew tê de asê mane yek jê sewame yan jî navbenda gelin ya Tilkoçerê gog dikeve başûrê bajar de li ser
سینور باجار ترکوچری هر وها شروانین و برس ردول خلیل برس ردول خلیل بله شروانین و گلک نیزی انبارین گنم بونه یعنی نها شر و پرچون لو در دوره بقومه بله دداخویانی خوده و یک جه سدمین سرکفتنا گاوا پیشیا و پنگاوا رزگار کناتل کوچری هفگرتنا دنا برا شروانین یه پیگی و ایلین هرمی بتایبت ام حمود زانن کو ایلا شمران لگلک دورین در دورات الکوچری بلاو بویه اول وستا هفگرتی یک بوینا دنا برا کرد عرب ایل و پیکاتین هرمی ده جناو پیوژی و ببهیمه به تمامی رزگار کرنا دورین روجاوای کردستانه بگومان یعنی اویا چندی جار مراجعان دیگه یکینه پاراسونا گل ایرو روش هیزکی نتنیش بوی گلی کردش بوی تواهی پیکاته این هریما روش آوای کردستانه یکینه پاراسونا گل او یک با آوای کی سربرد او یک آیا اثبات کر و پیک آنی و آنی نجیل نها ایرو روش نوا شروان من یه تگیده نوا یکینه یه تگیده جهنی پیکاته این هرما روجاوای کردستان تذکره وام ببینه جه خود ناف ده ذکر هم روجاوای کردستان بگومان هرما کی گلک کی پیکاتین دیتر مینا عرب یعنی جه هم بیجن سوریانی آسوری حتی ارمنی جه خود ناف ده ذکر نها سببی گوگه از اعلانا یعنی از پیکاتین بطایبتی باجاری دادورا باجاری تلکوتری گوگه دست خدام دست یکینه پاراسونا گل و لکیلکا وان تکینی هر چکان دی بلکی نکت نوا شردلی هری کم لهندری وانجی نتکینی و باوای کی پر کیس خوش او پیشوازی کرن جبر سبب گوگوان گروپین چکدار از گروپین بیانی یه گوگ چاندکی دوری چاندا هرم آنی بون زخت و زوری دو خستن گوگل لسر حسری هر کسی بدن مشاندن بزاری یکی پر مزن دنا بابام پیکاتا یا بخدا تکر بود برز ردول خلیل ببورینه و سرکانی رزگار کر و رادستی مجلس سویل کر و گلک دورین دن رزگار کرن یعنی اون یه پگی و خواب پاش وکشانتنه اون لبرین پاراستن وان باجاران من وکی دن ریوبریا وان باجارین هاتی رزگار کرن به تمامی جالیه سازیین سیویل مجلس وان دوران به هات ریوبرم جبو تلکوچر جی همان پلان هیه گلو جبر کنم دزانه تلکوچر پرانیا شنین و عربن یعنی یه پگی هات و سبه تلکوچر به تمامی هات رزگار کرن جوان کومنچته یه پگی وی باجاری بریوه به بیانجی و رادستی سازیین سیویل مجلس سیویل و پیکاتین بکه نها یک ارکن یکینه پاراسونا گل یه فکی بگومان هیو کهیزه کلشگری ارک پاراسونه بگیرد اخواه همان تشتی گوگل بوی تواهی باجار نیتر حدیه گرمش بوی باجار تلکوچر دیجی در باز بودن بلکه بیدیرا و مهونی بکتریان هم قدما گوگشار و ترشونین خود جوار هبون دوی هرمه باخویانی گیتر برفرحمه رای گشتیر دابو بلا کرن باجار تلکوچر هرما تلکوچر یه خلق تلکوچر یه کتن گوگل تلکوچر جیان بکن خودین بی باجاری او هر کسی اولترین گوگل روش باجار خبری بودن هر جبوی اشتراکان میجی ده جبوی تواهی باجار روجاوای کردستان سوریه ده ام بگومان بیت باجار پیشیا خود اگر هاتو متواهی باجار تلکوچر رزگار کرد بگومان همان تشتی گوگل اشتراکانی پیک هاتیش بوی باجار تلکوچر جیوی گیرنگ هانه ده هم هیوی دکن گوگل دل لایه تلکوچر به همی پیک هاته انخواه نکدن فکر و خیال جدا دا گوگل امی لوی داره هر پشتی به دست خوری رزدن ما هم نهانگا و بانگاوازی دکن وکو یکینه پاراسونا گل گوگل اف پیک هاته همیل هردو کن بدن بکاربن با آوای کیل هفکری مجلس خونی محلی مجلس خونی یکو بکاربن با آلیه خدمتی ده خدمت باجار خود بکاربن ساز بکن آوا بکن هل بجیرن ولسوي اساسي هاني هم جبوي درجه سينورجي هم جبوي باجاري تلكوتري تقريبا هر تستوي باوايا كي سلالات بدن مشاندن وامكو يكينين باراسنا قال اركي باراسنا وان وصازي وان ام هلدنا سرخوا وحطا داويجي انا زي كهاني تيجينا ردول خلیل بردف که فرمیه را هندنا یکینین پاراسنا گل جبو تبلیبون و شروعین و دوان شرط و مرجن زحمتم جوارد بجن مالی آوا بمینت خوشیده
تماشفان هجا آگاهی داوی روشا داویات الکوچری هم مش حوالی خوی روزنامه‌وان هم جیش بردف که فرمیه یه پکی تلکوچر وگاوی ام دوباره بکن دریه سینور یه روژاوای کردستان و عراقی دست شروانین یه پکی ده سوق آزاد وکی کو عربی جرد بجن سوق الحرة باجاروکی تلکوچری دست شروانین یه پکی ده مزرعین در دورت الکوچر ویگاوی دست شروانین یه پکی ده اوتیل که ناوندی یا ناوندا تلکوچری کو وکه بارگاه کومنچت دهات زانین به تمامی هاتیه رزگار کرن دست شروانین یه پکی ده gelek deverin dinin stratejik gundin der dora tilkoçeri yenku deve gredayne be konaha duyemin ya penga var rızgar kırne de je vançetean jdesse vançetean hatın der xısın u deste şervanin ya pegedene ya hari gring je ewe dve tevgeride neteni şervanin YPG yanjı yekinin parasını yenjin YPG elin heremi bitaybet ligori daxuyaniya YPG ela şemmeran roleke gring لیسیه کو YPG که وکه هلوسته که برومت بنابدکه هر وها شنین در دورجی پشتگیری دانه برخوادان YPG و پینگا وان یا رزگار کرنه مینا باجارین دنیای کجوان چتان هاتو بو رزگار کرن ردول خلیل لسر ناوی گشتی YPG بانگ لوان کرد ایدی دم هاتیه کو او باجاری خواه پریوه ببن ایدی دم هاتیه کو تمامی چته جوی باجاروکی درکون او خلق سivil PKK'nin tilkoçeri Arap dibin Kurd dibin elin tilkoçeri dibin evi bajarı ve breve bibin idare bajar ve desti kesin sivil de be saziyen sivil de be teni erkaya PG eveku bi tamami rızgar bike u xwe der dora bajaro ke tilkoçeri bci bike armanca bci kırna ve ji eveku vi bajaro ki hamu PKK'nin tilkoçeri ji erişin muhtemeliyen komençete bi Paris'e Penga rızgar kırna tilkoçeri. Lıkhada siyasi ya Rojavayı Kurdistani. Bandoreki çava ve pevajoyi bike. Emi van pırsan. Jendami destari ve ber a tevgera civaka demokratik Hüseyin Çaviş bipırsin. Hüseyin Çaviş um bixer hatın ve şanama yazindi. Den baş lavuret. Brez Çaviş gelek tevgerin usa di roka 2 salin derbas bu ile pek hatın ji Serekaniye bigirin ji Kubani ji şoraşa nozde tirmehe bigirin Amude Dirbesiye gelek dever hatın Çılağa Rımelan Ligora ve penga varzgar kırna tilkoçeri ji bo şoraşa Rojavayı Kurdistanê xwedî giringiyek çawaya Bele Pengava rızgarkirina herema tilkoçer biru bavariye meda aviyawe devra pireki demokratik bilize nabera tamam PKK'nin Suriye'de yani nabera gele Kurdu gele Arap da taybet o tamamı PKK Suriye'de ve bir pireki nabera şoraşa Rojavayı Kurdistan o şoraşa gelen Rojavata navi pireki ya demokratiye, pireki ya azadiye, pireki ya adaleti ve kerdiye o her vaha betirci duakaya ke demokratik da yani demokratikirina Suri, demokratikirina Haremi çünkü amdanın tilkoçer deriye ke dinabara Rojavayı Kurdistan o her vaha coğrafya Irak'da evyaci ve değil ku ev deri kari de pireki nabara tekiliyen rast u dürüst ku bercevantiya hami civakin haremete da habe dekatin haremete da habe u taybetici aşiren arabayı kudve hareme da jiyan dikin dikarin ser bintihi nırkın demokratik gele kurdra gele ditira tekiliye rast u dürüst çevikin o khaseriya khwa آوا بکن اداره خویا هفبش اداره خویا دموکراتیک و دیجی همی ایریشن دروا یکو کومن چته دکن کود خوازن دجمناتیت نقابا ملت کرد و عرب دا دریخن دجمناتیت نقابا اکاتن حرم دا دریخن و سیاستن کود خوازن ده دجمناتی کرد بکن رزگار کرنات الکوچر کاره ده حمله کی kurrel teşya van siyasete hamya bigire u her vaha dehelku aşiti birati ve kedi
دنابرا گلی هرمی دا پیش بکوه نرین امدادوار سیاسی دا جبونا شورشا روجاوای کردستان شورشا سوری جی گاوه کی مزن واته دوی واته دا واته پیشخستنا نرخن دموکراتیک دناب گلا دا و پیشخستنا تکلین دموکراتیک سر دنگه براتیا گلا دنابرا قایدتی ملت کرد و ملت عرب دا اب بهتری بالا مرو دکشینه بگمان امش آخافتنه و فهم دکن کو پیکاتین هرمی ایلین عرب ولاتین عرب جوه پینگاوا رزگار کنه یا یه پیگی بتا آوائی برا نترسن اب همان دمیده تی و تیا رزگار کرن آوان آزادی آوان جی بگمان یعنی شخوا عیل و عشیرین هرما تلکوچر آلیکاری کرنه و بانگاوازی کرنه هرگاه بانگاوازی کرنه جیه پیگیرا کو ارکا خویا پاراستنه بکه جبونا و هرمی جی یعنی یکه ارکا کوی پاراستنه هیا پاراستنا شورشی پاراستنا دموکراتی پاراستنا اداره دموکراتی پاراستنا براتیا گلا پاراستنا هرم دیجی خراکرنه و دیجی دجمناتیات نافدارا گلا دا کتخوازن پیش بخن و دیجی شوینیزمه هم بانگاوازی بره دا هیا آلی ایل و عشیرین هرمه و ایرو روش یکه ارکا خبیگانی و ارکا خویا پاراستنه و ارکا خویا کو برسوا به بانگاوازی بده و هر وها براتیه و دموکراتی و کبیر نابرا گلادا خود بکه بنگه و چی بکه ازین هرمی برز حسین چاویش و پینگاوا رزگار کناتل کوچره پیوسته چاوا شیرو و بکن پیوسته خودی هر وستک چاوا بن چما از وی پرسیدکم اون دزانن لیدر هیزک سیاسی یا سرکه لروجاوای کردستانی ام بحث هفسروکی پیده برز صالح مسلم دکن جه هفته جوتمه و جالیه رایدارین پیده که و تیاستان کرن دستور نادن کو صالح مسلم دریه سینوریه سیمال کاره در باسی باشور ببه اجوه داری بری خواه بده قادن خواهین خباته دسری داره و بریا باشور باکور کردستان دولتا ترک ایزین هرمی و تفگرا رزگاریه به هفگرتنات نافبرا کرد و عربانده و بحثا هفکاریا ایلین هرمات الکوچره کر بشروان نیه پیگره پیوسته ویه که چاوا شیرو بکن دولتا ترک یعنی تشکی زیده مروش بوله بیجنینش خواه الوستا دیاره دولتا ترک خواه تم دجمناتیت نبرا گلادا چه بکه یعنی دجمناتیت نقابا ملت ترک و ملت کرد و ملت عرب دولتا ترک سر سیاستا فرق تسد يعني جهاز بك وفرشة بك وحاكميته شيء بك هذا سياستها انجليزة دولتها تصير خوش بذهنيته خلاص نكريه ربري قال كرد چندکی چند سالانه خواهد دولتها ترك جوه وضعها درخه يعني بك دولت کو کاری براتیا گلا قبول بکنه هر دولت حتی ناجی از قبول نکریه و تم سرکانی داد حفرین داد کوبانی داد هرما جزیره داد تم دستک دیده شوونیزم عربی و اسلام منافق اسلام نه حقیقی اسلام کو اسلامش خورد که وقت پردگی و به دشمناتی گلا پیشته تم دستک دوا گروه چته لیش بوی هرما باشور کردستانه يعني تايدتيجي سياسة قدك سياستك شاشة قدك إرادة رجابات شما قبولناك قدك شما الخوشياوي ناچكو هيدكي نتوي كردي رجاباي كردستان رجابا بپاريده السر حدا رجابا وقت بيجي چيچكين آزادية دركبه چل زرارة ويتيده هي شما عاجزكو يتجا سينور دابه yani kome çatak sinordayız ki can başa yani işbona pedeke gerek baş bir fikri yani hacer iroş yapaka ve de rızgar dike işbona pedekeci menfaati pedekeci de hay hacer işbuy walati xab fikri işbuy millati xab fikri najbuy şahsi xaw عشيره خو مالباتا خو منفعات تجاري اقتصادي وتكلين ندرس ند خدمتنا توا كردا هذا شبوي ملتي خاطر فكر باشا كود سينور ودا هيزك ديمقراطيك هذا وهيزك نتوي هذا نمرتزق وجحشو وكذا خطروش وكذا خازن هرمي خرابكن ودشمناتيت نافقلادا تشبيش بيخن شبونا ويجي اب هالوقت
تدك الهندر برير صالح مسلم محمد هالوستك البيجي إرادة روجاوای كردستان شما تدك نخواز إرادة روجاوای آزاد دی جنیفا ددیادا به تمثیل کرن يعني احتكت خوازه ديسا يكي وقت عصمت إيمن ودلوزانه دا چاوا كرد فروتن ودي جنيفا دديادا جي عصمتك دي تبدر كبه كردا بفروشه تدك بيت خوازه ابيان نه خدمتا ملت باشور جی ناکه خدمتا نتوا کرد ناکه خدمتا کنترا نتویا کردستان ناکه گره که پده که به سیاست خود بر چاوارا درباز که به سیاست وگره ای بیتش به سیاست برده اب خدمتا وی جی ناکه خدمتا باشور جی ناکه خدمتا دموکراتی جی ناکه خدمتا شورش سوری جی ناکه اگر او دویجه از دسته کردم معارضه کیزان معارضه يعني دستك ضد جبهة النصرة ودولة الإسلام هذا معارضة أم معارضة يعني دستك ضد كيف بس هم تخاذل فين بكن يعني شورش سوري أب كسانات بيجي شورش سوري نه أبني شورش سوري خراكرين أبني وجه شورش سوري حقيقي خراكرين وشورش فروتن ونهاجي دجمناتي بناب قلادا بيشتيفن أز باول دكن أف سياسات نت خدمتا فدك داي ونت خدمتا گل کردستان دایر نت خدمتا گل هرین دایر نت خدمتا دموکراسی ده بلکه خدمتا یکی وقت اردوغان داده کو انانیه انسان کی از کی تیرای وقت سلطان کی عثمانیان یو گذر که تخوازه امپراتوری عثمانی بگیره نه از خدمتا براتیا گلانا که بله حسین چاویش اندام دسته ریوبر آ تفگرا جواکا دموکراتیک بو تبلیبون اشیرو بینوام شورشید برژن مالی آوا